bona iga America yariri gutwarinda mwamu President William Ruto chire China. Na ndi ntu wakine chinse chichonsi kwa sababu zimestawi. Abuna abasani babiri, China no musani wa Kenya, America no musani wa Kenya. Aya no musani wa Dr. Fred Matiang'i, aya no musani wa president. Na kyo karato baseko etelinze mende kwanyara ku balance ikine kyo tarangira ni lipo obusani no buya, that is okay. Yeah, because nonye ndiri chikura chitarako ute narenge UDA no narenge UDA lakini bona kerona nyoranga ensi yanyegeirega naboko ngendezo musani kwa mutemo onye kuru musani ona kigima nyabire ngende kuchimuina lakini onye turi musani ona jori ukane anu muntu oro mu musani nabawo tenga nduja aribu na ndi njomo ete ni chombo Fred Matiang'i umete ke ndabantu batamanyiti naye bantu bakona kungira injiro muntu moko injini chombo Fred Matiang'i Fred ninja kwakire kura go na gari ro badaki eze yanyegeire bobe gaki nyabire ngende kuchimuino ga umusani muyawo tenga I wish you all the best kenda kuchimuina butumira ndakuchi baadaye ano ya bete wetogirie njira nkoro ro mwishimiwa Jalanga kole atoginga nero ro mubunge bwe president mubunge bwe president anyway fast forward bwanguiga before Fred Matiang'i ataracha kore taro ya guchibusi maraga nere ne sokyo yoro murai nero muyorenge one of the murai go say president of one of the arm of the government nere ne sokya lakini bono elindo chenga esauti ya mono yarigiri go tone down onye bali balinge kumukwanira abarayigete kurugusi especially kuruburabu ko sekuru Nyamira county na ubare kanete bago support iganga yae yuko kanikuriye kiroge kyo president yare na araleti outrightly agateba natagete ayabuno murai kurugusi na endo mugusi na nima ete no sikete maraga na no sikete Fred again taking igi yakonyoleta na ende naki what is your take on the scene omo sike maraga na akorete gasi ya engia sana ese judiciary akaroseri Kenya irieta Afrika ngimanga chikuru chitana ko banale faidi chikamana faidi chikakwiriya kabire abu no automatically iguraria oje guraria bone kerogo chagaiga ategete kuriyo presidency ono presidency umete abarubumbo okay no bori guru lakini go wanzirinsa no mwete muna chikuragire uru ukora amwe uikokwa ne bintu bindo kungende noro chabona muno mugambi oro agosugumwe bintu agokwana nandi soba kena boranya ngese birengere byaye nabategete ngaro chinga gingo soye kerogo kiti ango kore neke chi promise kwacha guika kwa ranga kayaya ensete kunyarekana ubuno buri muna ariete iri na abatebeti bonde ngendo ngo kuburi uru minto siasa saa ingine neta kitoborimo zeringa na tebunga yabana siasa dora borimo saa ingine neta kitoborimo ora etera no boda yabanda nga yae yente kininje ngekore kwa mune guchugo pima ngakyo guchugo ekora siasa neta kitoborimo saa ingine maraga na nyare kungeniriri nebe konda yake tiri konda uroja yes because as an aro we kasi kete kwa nyora ngaba wata nga yae dori mambia iparengo anzire wangainiriri maraga na nyari kungainiriri abu no ngotigera abu asengo boli ko abu asego atigere nkubuli ayenko ngainiriri yole kaita umaite no mwikase kete nakina tanga tingo de tanga badesia zozi na ba kwano boli bona akini ngakinire kuika kwa hope ende kurumwa hope kwa mane kuchukua tabanga yoko nyabare yange ibwata banga yuchi kunyabare hope iliye toke lakini wiko maraga igare straight na siasa tutagite muntu muno wa confirm ile ngento mu senator bwe county ya Kisii Muske Richard Onyonka tabanga siasa tebwati malaika kiro monko ngainire kiro muntu nabugate oboli mubuhaye ono lindi na kitoko chikubaege na kubachori kya nduza tu muntu buna maraga gochakiro bo MCA umuntu buna maraga ubujumbe umuntu buna maraga ubu governor umuntu buna maraga president you see ntuikoro kantu ikoro lakini tura ikagabu ese bono siasa ya Kenya ndura ikagabu iso bokene ndabo tebya batoke ndeke nije nkore kwa yaranga yasinyire kuchimambi mambiende to kuire no batanga nanga ndiriti
abo kurigezo mutogo tarerega utabe serikali tiraruheza gusige ntukendiga kwara etira Tali mangana bono Mugusi, I know you are this is your first term in parliament. This is your first term in parliament. Na inde nara temire ko bwati track record yao go thank you kwa ra korira bantu baburabu. Tutaragenda abo. Mugusi. Nturamo. Mugusi. Nturamo. Mugusi ndatebe nga maybe umwaka uri urenge last year na katikati y'umwaka uyu gakonye nturabamo lakini njira naroche abagusi bachete go kwarigani umusike Fred tingo tebe nga twaikire 100% lakini ndoche nga ki kwenda turoko bamo and you see again take uru yes you see abantu ono tanga ki ngobe taraburia tarateba tarakwana nakiatagiti ntugo kwana mpaka twabiri hamo number 1 tikaturabamo after that tumana korra wana wadaga ngumuntu ari bweke kururo sana ima wadanga kingo tenando bu presidency like uko tenando presidency onje bantu ba utora bekamo that is the truth na uto igiriga umukamba kirote to ukwana umukamba ukwana kalusu udwa no mugere ukwana Raila bono intwe gotobwate microphone yo muntu onde na uto ukwana turu tikana into bwata na kabaga ke ka microphone gaito kabaga ke lakini tukwane sauti yamo na baba bako na gototebinga nga turaba ke na kia sawa sawa lakini turaba ke lakini turamo yes okay whatever gura bako na gotebinga iko turaba ke lakini iko turamo aino mujumbe wa chorire ne kiama gia ODM na ndingwa kwa na bigura ya broad based government esteki umugusi inkia ira as broad based ye ne tutura agire chinko bingandura as broad based ye because kiama gia ODM na mugwe togi na kiama kenene East and Central Africa ngitoire kene tutura tebere ngandu na bagusi kiama kene giito na ende musikosero no ara se kiama musike na ende sikane kiama eso bokene mnanje nkora bona siasa ya nsirigo ngonjo kanana omuntu uguchigosiria obubwatani obonge kisiasa isobono gusi ODM because ntuaramna batokora ntuaramna baye guchi minister isano 0 leader of minority 0 deputy leader 0 whip minority whip eritoma yetenga ki gochinje tindi kona kuwa mono umuntu muna kibaga ndio uri bunge gari tukamenya nga whip ba minority whip kwa igware 0 so ina rinta kito abagusiba mito bayigu kapisa inga di kondo konye to gukwanira iri kondo about iri ODM ututaite gutwara di kondo ryeito to na rweri ike kabu to gusabira na kebegeka lakini kiri yeito iba to go kabu kereke nene twabekerwe bintu byagenda urwao twabekerwe bintu byagenda urwao in fact muna injankurigereria sangine no murayuro unanyora ngo muita turi busa na boro anyora nge biskuti birato bekerete agatobekera mochere atobekera maguta muntu agacha kaburi kabukenga naiga agatebanga umochere oyo no nyamira amaguta yana akisi na yana ya Kisumu na ya Kiangu bikaenda uro hao neso bokena boro anyora na begete na begete mochere oyo mbaye so no ito denge kabu ikekene tikatoro sigita kabu gitege siri tumanje tenga kibiacha na byebyo kabiaza rakende byito. So are you confirming ngomugusi nebangeta otwara mass exodus ku ODM kabisa? Okay, kabisa. Yero I can confirm. Biyakima mwanchu muligiriria o Getembe TV andonsia sore chujumbe chao nindoche chigendeta gocha igaso bonge gendera kondikera ne oturi no mushimwa Patrick Osero umujumbe bwensemo ya burabu eyiye gotoka imiye county ya Nyamira nabo igo nera bononyoreri bagakoba 9 gustonyori bagakwana nera asemo goroba ya bono aruna kuigura atebire umugusi ni gabwenete bono gochicha amo matukata tayari rigiji mu deputy president mukuru na cyagitikiya makiya DCP ikikero yomo bande bali bako kekejeri bakiro kiramariye tarakini naro asatiye kiya makiya
gwatebire ngo mugusio origiri kororekana ngana atagite go chamo tate konte binga nere beraisi musike kibagendi yantumike kibagendi nonye taiya na wangu mutumika on record no musike krokende osoro koso musike osero no osoro kuru UDA mbaye kerwe nyonga mo egaboriga bacho mugusie achamo because osoro outrightly is on record gotebangere moinari asaru bukimambo yete moinoga mbono bakwareka bakubeka chinko. Don't you think a lot is needed kuja kubeku mugusio yo igamo tumaye gukwana ne sauti yemo na kena bwaro esabari ya kilomita 100 uwanza na step wentangani tuansire tuwarigiriri tuwaroti ntutu wajite mpaka Kisii Town Capital Hotel roundabout yari tukanyora etachonero abantu ngukubari in fact etachonero ngoje kwa gari abantu bangoje gukwa bangi sana tokata tokende stadium na aba bakota ngo mugusita isaini mugusino moke Fred Matiang'i ta kunyara tiga bache mpaka Capital Hotel roundabout watenende ejera twatene tukatanga ntu isaini na baro batene batanga ki ntu isaini tumana kumanyira mbichi na mbo ya abu ari ngyo ko endera elege mara kwetu ko chewatanga mugusita isaini ngyo ko jera machako ziga mate makwene naro jaba ko nanga mugusita isaini inchwe ground teba muno ko teba inchukizi keguru Capital Hotel inchwa ari town tinende gari ziko teba nga Fred Matiang'i ta isaini kuzana utika Fred mugusita isaini. And you see some of these things angoda yuna ebintebi sangine taringa Matiang'i ekabirenke egegruku chinyombe chinene yes ngotabi uruminto digiri Tanzania stability abero digiri Buganda because chinyombe chinene chitariko kugamba onyore kabirenke gambe usenyombe nke yuko gamba no buoba sana gara gamba no because tumete chikura chino jinka abachumbe to bwate 13 abachumbe 13 boka mbagwetiane lakini wese ko bangana yo president ubwata abachumbe 13 boko obo abari babwata abachumbe 80 na bande okugamba no buoba to kugamba nindi kitamina chikabire chinde chinene ama etenga kini nkora kende intingo ba impeached ni bwata abachumbe abaikoyo 80 na ni bwata gusena abanyamatu gusen 70 agento lakini kororo bwata abachumbe gusen 12 15 ogo sikachika bire chinde chonzi okugamba no buoba na endo wegenu okay omugusi ngocharamu onye tari koti yatenene tio ko seri kwa Gloria Senator Gloria Ruoba kurua se kiama kia UDA tayari no mugusi omugusi na role korao kurangiri gukwa yarangiri ya se disciplinary committee wino muntu mino naende nonye nayo on record bango na korora se TV yemo wakwanire genteki passionately and I liked it tomanyira batayabanga tuachakire na that one step omugusi bono igo toibuire nendikitani taere irabe na into forever until kingdom come ekiagera ebisa kubinde chinyombe chinde jiranire bakoenda basugumana iga lakini turi konyora batayete korusyo yo mwabo batayete kosokyo yo mwabo mapema. What do we do? A year understanding umugusi nara sigete bigo chabya tokurekani. It is simply because obomo bobweto oboko babusa onye tobwati umuntu ugukwana on behalf of obomo nabakamba baramu wate kalonso abagira baramu bawateraila baiko baramu bwate usewa munyoro usondi bwenzo ze nuru. You see obomo bweto onye ntobwati muntu oyo mo dolimbo satawakorera. So egente ke kia Gloria kwa boria nage kwanera aninga tabanga. It is because tutabuati obo muburi na kitu chaire tigango tebi aega boyikoyo abachumbe mbara ba UDA. Yes, bagutara na wamunyoro wari wa munyoro lakini bagukunu banya gukunu because bara bata obo mo onye ndiri toramo Gloria tani ngukunu Gloria ta gukunu tiganda ko buri mune jamiyo mugusi
turaba chumbe 20 tuikaranze ni president 20p chigaba na ibere senate ibere women rep ibere 20p na bachumbe 20p tuikaranze matenga ki e paro tutagete ntangani ukuragariya ni pare kurukwa Kisii town Sotik tutagete ndo gendo kene gyonse e president na ende ne be mamincha tago post tago post because ama itenga mwako ne mwe so ogwitana na kwo ngaki karo tutari ya moto wense lakini ngo tenga bari na bo mwina ba bintu biri bo kuno mugusi mwense pite gato chama to wense pika to karanza tenga ki twabira amwe mundu butukwane no ahetata na eto ko kabu ikyo kende kuchi mwino gari mnoko birenta no maitu mnoko bagana igoryoka tutati mangana natugwa lakini nyasa ndo jinga ndogu lakini natugwa tigatugu turamo libuli ndiriria nchandire nani mate ngomo ligereria gusoma tegereria ari nere na alibwata sobongo bwae Kisii County gebwata bajumbe kianda na nominated senators babere Nyamire gatwara bajumbe bane no mujumbe oyo muri nominated no mu senator na rororo na Kisii County ne bwata mu senator ekra mo kumira na buno bagusi for example barely 2 months ago umwaziri w'ekisemi musike Julius Ogamba Migos na barangire ti arike mpiski mwatware meeting yo gukwana ngiyo banyora mu gukwana especially goro yo mu bwiga nande kero gukiraniri ukiraniri bori ryo onyore ngenga ki yo musiko bure ongwae umusike abajumbe bari barenga abakuru n'abagavana leadership yari nkoromba atemete korosyo bo mu gusi mbwachi ande mbwa materialize ekara mu kumira na bono iga una leaders more elected nominated but more in power what do you talk igoro yegesa kugito no mu gusi gura ni manga sinini na China tenite chikura kabeko mu gusi yamo mwaka nya chai akagwa tabueti lakini kera gwete bado batwara obure ngeke atari ngya kuruko owocha manoti so to binyorete manyeri to gwete so bandu babaza ko togosanga nguru tore ntore tayari kugwa ije to gwamo kozi gije sauti na ere nkongu ko bwebinte ibinde byonse to gwamo abantu bagodusika mwezi pi ekiama ke ko rugusen kiama ke mugaso mwezi pi naende mugachoro mwezi pi sauti yabeyemo na mukurangirirwe mesa mwakwana so emigutano mune ya itwara na Migos Ogamba umetere gare technocrat kabisa minister ande gasi yakora ni gasi ngia sana ruso bakena you see bon eri meeting entangani yarenge na ki muno mugusi inki mono agenda 1 okay monto amo that is politics yes lakini the other issues iga chiri muni pare ina gotebi ngotebyo uruminto ika Kisii town Nyabururu musocho genda Kisumu e parere nywe ira na Kisii town genda ku Chirongo Mate Migori e parere nywe chile inisatu karuku Kisii town wono ira na Sotik Bomet Narok Road yes Sotik Kericho Road bone ye Sotik Kisii yes ntebi gake ne para gake so there are things we okuno mu sibwense those are the issues to agweta ngabi ndomire we to kuna across the board okay bemona soke ne riboli iryo ndengi ngomo ncho muligeria chujumbe chao nchigendete goikaiga so bonge onumuske Patrick Osero kibagendi ndoche kari kuboli gwaiga oyona kiakoro ku governors not invited MPs what is the position of the constitution you as our MP oyakoro kungongozo Samuel kuruchinsa muchiria chia Kijauri akubolinga what is the position of the constitution on you governor tararangilia bajumbe as at now as a member of parliament maybe if you can clarify. It's a good question. There is no position where we say katiba the county oversight body county senate so it's just the senate and the county but una na ata bari mapema we are still stakeholders ndo kurigeri kando nganyamira ya kure ngiza ulindo muchumbe tingo kwana kende we must talk okay that is all we can do lakini it is the senate that is supposed to oversight the county. Elijah Makuri kurwa kira PAG Nyacheki Honorable Patrick Osera gwa kwanire kene iga goikotu aroboli moboke
Honorable, 4 of your MPs in Governor Kisii na Nyaribo wakae pamoja na Wakisii wakuje pamoja tumalize mzozo wa Nyamira County. Mbiamono Vincent Okioro kurwa Kisii Denmark ine Mr. Honorable Osero. Ninyarekane nganese igimo kurwa ni governor. Una abantu baburabu. Naende a personal kwa murigirie na agotegerera bene anyway uri swali ya na ligure bunako libuli segiteri ande nonje nabongo konya kwiranirie segiteri ande oya kotebanga boria Honorable Patrick Osero gose onya kurigia amosiere nairaniria kwiranirie gwateba kwa murigi mwa murigiri nero tarabari naende you see ni murigi njebweka. It is better kero na manyorire ya abandi bonse batatunga ninchuga iga senator na ninchuga tuikaranze women rep ninchuga tuikaranze turagamba mangana ita Nyamira. Okay. Yeah, because njira bona mwikire njino musani ona sana njira mungu mwikire kabisa lakini without these other three bono ngasiki ngokora umoja ni nguvu. Charles Nyachae na akirwe koko naende bagatebanga mugusiba no nkoye gwale kirukiri hia IBC gosa tairi musubati amadi ayu Charles yabo mukonyo all of a sudden bikanyora bange buno mushtuko gose bune surprise as a politician and as an opinion leader kurugusia ito aina kikwaro chegento keri gente que ya Charles kero umuntu nabakagirite in fact tu amenyete ngana ero konyore kero gekyo ikamana kuburukana bono nigende kya professor ngikya kuruku bitange ndemo University of Nairobi one kero to gwaka inse flat bionzi bibire okay uyo nero kanite lakini amangana naro chikuru igoro abana naro chingambia kanite mbia kanite aro lakini Charles amangana Charles I do not think nga ari justice nja koretwe because nabuto maite nga ere usaba mokonyi yes lakini bona kera ya bete flat bona maite mangana yino kuri nturaburi aki panel ya interviewers na state house but I'm sure iri tariae ndire ndia che the state house na ria rusetwe wono ntoko manyaro lakini it was very unfortunate na ande mambi yeto mana konyoranga bitange ndo tanga on Charles ugure rende bitange oy bitange naende akarie getanga naende akarie getanga okay bia yo njabete nye politics ya play team gati ndomanyeti serikali yo mugusi bumanire sana sama tukaitire twarore kande twako yegwe birugo binde twakana ntu ayetu ekirogo kyobo Nyamira ya ayetu ekirogo kyobo Chief Administrative Secretary wa CAS Mheshimiwa Kemosio yetu no obo ambassador bwa agakana umosike Timothy Bosira akayegwe ekirogo kyobo Chairman asekyo mbikirikia NTSA agakana umusumati Millicent Omanga Nairobi yankira ayetu akarakana igo twarorekanire ne serikali asebirogo biriego twa compared ne serikali chiara etire igego twa bare minimum gosena kira ijango mchikoranga those were personal decisions cha Millicent Kemosi na Liroba especially Liroba ko mchikoranga akoranga effort konya abikire because I think ekiroge kiya to ODM na inu choro muntu mokwa lakini akoranga effort konya abikire ese ODM is not commensurate ne kiroge kai bachita komoa rebu kamuna ngumurigiriri eramne treasurer ya ODM yes arutinge kiroge kenege na efforts na abikire ese cham ekyameke na kure na kerokyo neri na yuma de chi minister charengo ochoro lakini na goda binaki umuntu akao chi minister inye isano chionze akairi sairite we are the mheshimiwa ntuwente ko bahold accounts be kiagera inuna barai mochorere ne kiama gia ODM na inde to sigete kiande gia 10 ekero mokongera no chi retreat ye chiga onyete it beats logic I know mheshimiwa ochorere ne kiama gia ODM ande gwatebire ngebintu bono koranga ebikuru ase kiama gia ODM biagenda guchiara nje bono ndali mujumbe ndali ODM nginda akwana
uri isika ari utari mujumbe utamanye tinga kindi bikwenda nkiara kwana ekero mugo ikaransa kero kene mugo ikaransa ni party leader for example nkimoko motebi no nabagusi toko matenga kaeriro bo minister alafu ona ndi njoko bori ngalafu bona ngakiako bairaneria ngakiako bairaneria so yewe kasekete kwanja oranga mbibete muna byabeire nakige twata bete naki tikatutware sauti yaito nomusi erinde ekobanga nkebeti inchumbori inchosero bwe karanste no musi ari tukatanga umuntu tutakete umuntu muyapi onye bendera yemwe guja gusi ako gudeni zouru nakina ndi kwa korete bono maite to kwanda kuburi ubande yes it's difficult nabari naboranya ngo bayikaranzire botuko bakurire nduto kwa jite tv twarigereri obi kari yeroring nakina ndi kiaba antu turangira ni gato batabi naende kya kabere andi kya chiri because to kurigeri ubande tigaturigeri seito okay ene to wait to wait into kanga again to agosete cause to kunyara because no rigeri yo chi minister chiri raira chorete nabo ko ende abaru yamba mu supported kwanya nga uparanya rinde gaki aba kustimba mwanjete joho gaki so nera kaigwa kauga ko nera rigeri ari mono aba gusisa wabo nabake tigamba yo chairman wa kurinde so ndo muita mano nera lakini eso bakene ndabona roche ngekeruge yonde diroba okure ne kyamakeri paka gocha kobe treasurer nayo kurire chibesi che echama kiruge nyageke aba konye byarire rinde na serikali nori okoro umugambi yani rinde se chibendera to bataba ya chibendera konye chiana ni rurende chiana ndi okay chiana ni ruchi mata abo kwa na mata abo no okay kusia sobo chori bwa 2022 ntu atwalete tokulikorera ke kurunga generational change mbali getiko chora abantu bari youthful ake actually kerongo tema korora abantu emiaka yabere mene nake naye omujumbo no bunchari umusikonchoke omujumbo West Mugirango muske Steve creo que ndo yobo basi muske Innocent Yobiri ababande mbale nkora tokuliko bana nebigori gocha opinion leaders gete bako na shapers bako rugusigari engakia December kero mu president yachiete gusi mbale ba umanete sana bakateba ngo burayi twachora gusi engakia abone twabugete twachora ro burayi boko chikolete change bwe bamura na baiseke gusaba subati bale chinguru lakini bwara kanire ko very selfish nkingo tebera igo ingakio burayi yo bokoro bware ngo ekere president yego genda gusenya mira tuteba bonte tukwandire kisi na state lodge liliaga jiro raro DC for example igoko igunga opinion leaders baligigu religious leaders baligigu nonye politicians bali abakoro balenge birugo baligigu kiro yo mucho umere mu raibu enso motebi lakini aba bandi go yali korekana ngo bachiete bakalio mochere ne chingende bagatengera gotero bakona ko likasongo bakole bibakolete mambi yabo kakito katambuko omwaka ebintu bikagenda mate saba mate baito kero kuligere tukanye konyanga chibesa chiabwa tukiruchi nyingi chi estima muwaziri nkurwara alio teneta mangana estima lakini gusi gentonke yo turabale tuahetu igo turatebenga oburayi obubweke goliegeke mbura ataburayi oise korra baraya bake abu gukwana I think no soro bwikore second time abande badia omogani jafo no mogani engoko nengeni yes babesi nabageni but that is not an excuse wani mtu waeta ni miaka 50 na ntu nabageni so ntoko nyara go blame abanga yarenge igana ege ndongi nyurtenga imuna digital state lodge gari kisi nabo muntu gita umurayi gita kwanete gari agaika sigita ganza gukwanike gusi akwane kigusi yaropi aenda agateba muroche bantu baminto baita bantu baudi mbaje tukuruye nyanse iri amabange sana abo barenge mari so no mutu bekaranste nere gaiga nabaigwete muno uri akwane kigusi aho tebo no muroche bito byonzi kwenda biri mate gakiti gatwara mugokera mugako yo abirente gaiga kyam umbo yutu karanste nere gasomete kisi school
amaiteke kusikionzi pi agande ngo muntu yaro chinga ndomaite muna okwana ntomanyite muna mugutugamba ma inuka na kwerorera umugambi uyu umugambi kuri Uhuru Kenyatta tu atamentenere for 2 years wanda beti yarna tukarasa 2 years fish landing site tukarausirugu Kisumu Kakamega road karausirugu mae kwenda Rongo karausirugu cha 2 years in the beyond speaker 2 years real after the handshake yes adakana kwerorera Ruto ngotamande tore na Ruto no for these 2 years duko takana no presidency umubona wototebi kozi bintu byonzi byeto ngokorekana bi ngokorekana bi again taking karengere sana kata abantu nabangai because at the end of the day na wao ngaya tigari umana intuzo karanzamo ngimoto gete Kisumu Kisii road ejiga Lake Victoria gemeriye cross we 2 billion isiro kwaira nyubete ngoendere igo bikaire ko bakirita batari president we don't need the presidency onye binde bikoba tutari president then we don't need it inuka nako mwerore indu will run away with him andi batamire nere angode batamire nere wono iga bintu byokorekana garia after 2-3 years na to kucha kumanyanga bintu na byarengiga so at the end of the day this wording I go so obomo finished igori yokaigo because ware one thing mheshimiwa nabo rabo mujumbo burabu lakini onyorenga nayo bwate obungaine nechisemenya sago tumekonyorena nayo orare to bomubwekene aso mugusi for example nonye twensi tukareke manyio ndinari guchiana bokonyoranga naye urachake bana tuachakire gaige studio onyorenga naye pinya saya asikira ole to bomubu asaba jumba abande muikaranste na barabo lakini wono kukubulia ya buno musikosero kibagendi na kyo mundu rakore bakore luga kyora tumeka bakore taba jumba ba bonse pia murara kwane sanie mega ngomera na murali mwashare lunch mwashare stories mwashare cup of tea swallowship na kyo mundu rakore bakore taba jumba ba kando yani bonse bara kando paka bachamo murara kwane rege nteke mu turatika konengeta na gusoka ni guchisika ali kwanza gusokya mangana ito there are 2 ways kwebereri kusengwa kemikalichi hata nona kwebereri because mbare to kwana kabisa wanda abu arombia lakini rende tigenga kiraika tigaga kipare ya neraera tiga MTC ya neraera no turi na inu matina wanda achikuba join na ende binte bigi okay umeto mutu na boko mu understand ya waro ku understand nga ko wata iga mna nije mbate para ya ne which I keep saying wakere president ngambia mona para ya 62 kilometers yerami kwenye akwamire agacha kinini garia which is okay but that doesn't stop you ko so emukari jingo tabanga ni ringa turi twagambire ko ndo ngerazire onte biringa haya ngatai abani bara wa charugite pi abani bare bono batagite mikari ngoteba ground yoka ekubundise muna tuachete ground ika shift wanako abantu bari bagokwana nandi mbana gokwana wako na gokwanira aria Mombasa no na gokwana elege mara gwazi no muda gokwanira inere mikarichi you see because it ba gokwanira gaga lakini wono ika Pokot mudu na gokwanira Pokot matekana no agire mwana urwe uzomu mure mwaru anaiga tao kurama karega ako nyoka mpaka ketunu kurari na ako chukuramire so tamwikire so na abana bono zingaki enjira banzire gukwana kuruisi komono basinyirugo chenka because bamanyirenga wana baka banjirenga na bangina aki nebanga matiangio no mubakare ere tubwate nero aki muntu toko 100% perfect ati nero tubwate muratu tambuki drache nandi gokoranga chinyumba chindi chanzire kumukwana nkigaki nandi twasarira into ngito kusarira onye chinyumba chindi chanzire kutukwana yes ngito so nerebo nandi ngaki nandi iraire a very long time konyori kiongozi muno very long mheshimiwa Rigijina akwana nege Sa FM wiki ya yalire bono ase speech yae go sase interview yae
abantu mbarigeti ko yerigereria abarayi kurugusinjira nere bayerigereti bari bare ase serikali nonye nabandi bara ase nseme yegore bakarikororanga onye mugusinto gwaka kure chia sobomo nabo bisa kuminde bikinyomba nyitatu support timati yake kwa analyze this speech yeri kurwa se rigiji inaki kwanyoroche na ke na ru na nyetegerete sana na ine challenge atoyete tuoro kinki mubwata indu turko bori keri wo keri kanane tuoro kinga ngamamure tumana kucha tubwatsi wono ga kinki to gwesare rintu tweka ine challenge na ndengi ya sana yanga wika motoro kinga ngamamure number 2 kurende ingendo wekoronga voter turnout igere disaster inugusi but the voter turnout gusigeranga 56% average. Yeah, true. Out of 100 people, 50 woke up, 56 na bagwake kura. So ikyo ngoja gere ya bono gonyoranga nyacha agate no president ya kanyori kura 400,000. Ngomu gusi agate chonzi pi. And he would have gotten at least 800 kurugusi yo kaiga. Amana guchikuri gisiko. So voter turnout ye baka tonyirigererie ngakie gochikoba, especially kisi na Nyamira, it is terrible. Abuga is terrible. Umete mnabona ile 46. Sawa ndumia 40 bagwake. 40 bagwake kura. Bande mugondo bakare ko tore chae mabere wako ile kurende. So we have to look at the challenge because mugusina butoro ake a block na buto waka 1.3. To ake biya 90%. Na to waka rumuntu 1.3. Ikarota makuligeri mheshimiwa. Ngeko geraba gusibara bora soko esoke kuchwaka chikura. Trust me aroke ntukwa kwanduru maene abantu bamentukuru mu ina central. Nonye no liyo gotire ogokira maino na bakobere ku agenda chigwa ke kura yae. What happens with us as a community? Number 1, kero kwa nchiro bugambi. Voter turnout automatic. Ike gocha. Automatic. Mna ba ikuri wa nchiro bugambi, it's automatic. Number 2, ekero mubwate presidential candidate. It will be automatic. Mna raira gonyora gari ba iko ba nga teto bugato mwake. Ekero utabwate presidential candidate. Ani mwana korra benefits cho bugambi. Aya muzo amabera amaruwa no kuna kunywa uraraye ndugene ngaho inkingo chukuri gari lakini ndu tware presidential candidate automatically it will increase tuzo go test yo bugambi automatically it will increase. To me that's what I understand. Okay. Mwancho muligere liyo getembe TV kinige ikaro kia getemba ndonsi onyemba no kwigorere TV yao karibu sana oyo no musike Patrick Osero mujumbe we constituency ya Burabwire imeye county ya Nyamira toko kwanira mangana ao ali aturengete buna ntwegesa ku kyomogusi endera kulika chi ujumbe chiao ningendete ko chinyoraga igase studio ngo chirigere ndi kagetali getambe toreirana Burabwizi wa business Burabu nerere sababu egereta ninjinanyo privilege ga yo guikaransa na ega bono iga twatiga ya matuko ange 800 anto genda chukura almost 800 days to the general election abantu babura bumbako yate opportunity watemire ko bakorera ingikelia semia ke yegebere neno sukwa bakorire gasi no nayo kurigereri gwate bangike kerokio I've done it from my heart na boigo ngikerikero kyubwata sobongo bwa ona senkoro ya utate ko bakorera kire in the pipeline bagwente gutwara expectations chitabwa ati disappointments. Bien mano. As for Burabu kianda teba number 1 ipare tuatora sinega endereti 62 kilometers lakini wandu mbere bawoje kuumia sana. Baita wantu baita ba ajite mpake para iguru. Yes. Chikios kuno wako neria matoke para iguru one iyo yatagwira abantu sana. Yatagwirira abantu ibita byabo but inara magendo tutagete. Challenge ibono tutarata ni scheme. Yes. Sikiabonyo reward. Kiabonyo ne reward what I think one of the most popular is what 25,000 registered voters if I'm not wrong. Chipara twara tembira kini mbura na bantu baite tugato batabi gake muntu tayo kwagache para kire mbure gotu ino wibi wikatore mereria kire mbura ya ture ya erire nari to kwanza kwagache para ado itinabo ko morum na ndo mara goba uchiri roche ubuno wibi so abantu tigaba be patient mbura bono ndo chenga yansi korakera to hansi korosi chipara
chipara chire kiabanyuru I think na araro siriange 80% tingo tabanga it is perfect lakini bono kiabanyuru ndiringa kitaga itekire wota bunga to witere ya mukomoni tembe ya segete na gweteka bono iga chionzi gweteka chire pi ndogo tanga chira 100% lakini gweteka chire una bwo bakena number 2 kiabanyuru award enga kinere bakaire award ingima bakaire abana batatu university the award ingima this time abana barenga 136 say award that one nobody can take away from me because of the infrastructure school to our city bintu iga inaende collaboration na education na TSC yes 136 record kana kweru other performance education was ya kabiri scheme because ne bwa school china ne mongori nyantiongo so 136 a target yane no weta ni 200 this year bana wako in the university that is something to be proud of a challenge wono mbwate obuibiwe chombe ande bwansire obuibiwe chombe igoromba ibete chombe je skuru korokora itiko 3 ichi skuru ja bana ba ukamirwa mbere chikagenda mwetari bono to sinyana na nyari bari transmara yes chikagenda ichachi muiso onde baiba manga ibere so obuibiwe chombe no obuibiwe chistima enga kekuruku transformer na wires in fact that brings me to utara kura kurwabunara ukurukunga Robin what I keenly following how my member of parliament is going to address the issue of theft of transformers and kettle rustling, roads, state of schools, Keginga, in quotes, state of dispensaries, particular again, Keginga. One I think na rangali voli ritimba soko redundant tikaturi address. Keginga yinto begete 2 million. Yes. Abesa to kanje dia serikali. Nindo jama vati ya dini maite. I promised them lakini we have already it was approved 2 million. By the way, we can put it on record. Kere constituency in Kenya is owed over 70 million. Bono iga ne budget ye go cha June cha development. Yani out of the 150 million, yes, they have given us almost about only about 90. Yani chibes the ours is about 60 million. And imagine June ye. Chibes chiga kinga na chechi bono to kanje treasury ye correct. Number 2 dispensary ya ukwana. Tigabo dio mo MCO ye na mangane ye governor. Theft of transformers. Yes. I don't know. Say naro. Yesterday umuntu naro. Na kwete garia. Transformer nechi wire. Abantu ntegetemba tebiga. There is nobody outside Kenya Power. Esto ya Kenya Power. Ubone tukutware wire. Ubone tukutware wire. No ene inchi. Ye wire ya Kenya Power. Outside Kenya Power. Outside Kenya Power is a monopoly. Yes. So nobody is allowed to go to wire Kenya Power. Never in JM. So one, when you get chiwaya cheviru, muachire muharipotiri. Sheria gagote banga tuare obi. Nari obi ina kogera. Yes. Na haba bachiko ikonyora chiwaya kuruisto. So mwaga na ne obi. So that we get chauri chiwaya cheviru manga. Obi ya iru Nyamira. Nyamira Kisumu Nairobi. Nere go cho authorize chiwaya chinde chisoki kuruisto kuru Nairobi chicha all the way. Yes. That can take 3 months. Do you know what they do? Wow, thank you because it will take long one again tomorrow kora. A subcontract an area Kenya Power because Kenya Power go subcontract the richigasichi. Subcontract an area Kenya Power and aga richibirate mumwaka na 70,000 na wate chiwaya hicho. Na yako rusichiwa hichi. Na kero kwa subcontract ya Kenya Power. Yoko beka chiwaya. Iwao kwa plus or minus 10%. Muna wako ureiga. Eria tigara. Ukubere ndiye sto yabo. Oyo bono koto tebinga gende se subcontract na abwa nga yaruziti. Onye nchiri chobu hivi. Ndibipindi. So juzi niyo tumeshika watatu gitaru police bakamigwase akeko bakatuira chebirate tukanyoro mongino ya buge kanero tinga ya musacho na okora na Kenya Power kumbe gari subcontract ya Kenya Power no arimi. Yes. So that is aburu ono to ikiriko ta yabantunga there is nobody a subcontract when to ware wire Kenya Power no
muna ko subcontract ga ko nyora kuristo na ande muna ko kura chirichati gara oirani sto ya Kenya Power. Okay. From Kijauri Mayaka Enoch, you promised utaweka kila homestead maji hapo Riensune, Riamatayo, Rio Kenya and adjacent villages. What happened? Rio Kenya, Riamatayo, Riensune. Rio Kenya. You see, amache is a devolved function. Njege ndona taetia bantu bana Riensune bonombo na goteo. Ebo olimbwate ngabate una unko aba na inchi amacha abo abusa bakamana go form a committee. Yes. A committee ba itani chinkundi je ombarigireti bona amaje no are for free ba ize wanja ba karanze banja nga itoko bekeke tacho amaje is there. Biamona sana Vincent Machoka kuruchinse mochia Kasarani agote abanga na babu atitiu mheshimiwa wagau kianda ye komichi ujumbe na bachira Daniel Arama kurukebogoye manga. I'm asking Stima for Kebogoye village. How far is it? Stima ya Kebogoye ya itu 14 million na ende narengo 2 weeks ago katebya bantu bamanga ya itu 14 million shillings koru rerek emo contractor koru kunga akiwa to Kenya Power akia koru kwa gonyurande ritari yae akaigwe contract yu lakini era agachagande ngaki kerongo enda korosie project ya moeko basara tikanda anyore yende nere kawa nere kiabo nyorwa sa ko nyanchoka abjubwatira ninye so that ikra ko mobilize ibintu byaye anyore ngatari guchasara. It has already been awarded estimate ya Kebogoye. Okay. Only that the contractor ni inchiro isano chinda kubwatirania inde kra go chane ibintu byaye ache once iba ko enda nanda kuri na enda irane ya nyanchoka amene goche ya kurinda asti skuru track record ya ngakire asti skuru ona about development. I cannot talk on my own behalf. Lakini, okay, can you go according from your capacity as a member of parliament? Yes. Chiskuru aro. One thing I can say, there was a criticism and that is true. I built, I think, like 21. Yes. 4 with tiles, but that was the reason was. Chichonjire with emburi ya 2023 muranere ya 20 chicho 17 chikagunga 17 that means the workmanship was poor. Yes. And ande to wanyoranga umuntu bwagaje tichonzi pino umuntu oyo chikagukugwa you know esukuru ego siku because of echo tego siku because of a classroom. You are right. Ojo nyete yo esukuru ego siku so we did that. But now I think again to get kutokonya mano Kuwait projects. Yes. Kuwait projects in Chiroro ichiane chiarenge 270 million. Okay. Kurukiabo nyoruni mbate nyangoge ya itu 20 million, nyakwirema 29 million, nyamiranga na ere go 20 million. Mecho ne bwate 19 million, Manga Girls ne bwate 29, Menyanya ne bwate 29. There has been a challenge of funding baikira segeti katika igabo akwamire into akwana na migosi ugamba otumira bante ground barore bases bamana gukuru chibes cyabo bakore. So we that will help a lot in easing the congestion. Okay, ya sana nindoche ujumbe ndekurwa hawante binga kwari kumatura as leaders about Sotik Road. What, have you made any move about it? I think I can get it kwa kwani yanzire kugari ukurukisi bobracho ekitani boracho ngeke umbu lakini atenende we don't know why by the lakini atenende for now atendo mwambie ko bwate interest yona ndo bwate kugani kwego cyaso mugusi you should know why. We are actually ilitwa ita mwisonde ilitwa renge Kempinski. Yes, it was ongoing. All of a sudden atenende for the last 2 months igana wando jetenende so we want to come as leaders to because a section area veiga it will really help. So kwanje kwao gachiyo tuborerie kyagara ayengatia chi mouthpiece cheito na kimobere tari kyagara egetimbura kero kibono twataite kiechinda kero kingiagenda kero kingiagenda because of lack of unity egetingiagenda pi ngina lakini ngai gwataite kebe
bono omanyete nkiaringi kebesuneka mugateba nake okong'usana na nkwarengo mware kubeka namo as leaders tukanga gekakwane sironga bagateba bareta affordable housing ororo bocha lakini gigia Transmara geise kwa it's nearly the same. Okay. Because goika Keroka goika Kisi ete pare ya Munga Sameta goika Keroka is nearly the same. So to me gichake baange Suneka was impossible because of the terrain. Okay. Biake kimabano mwancho morigererie kinege ikaro kiagetembe tukerigaria rero ria Jumapili ndoje chinse chikareko to mugongo chiatigeri deke 23 chiuka kuraga chinse nya chabano gotuko tonyora mangana maiya no mujumbe nere tumutige era chigutimuka mambinju matatu pantu ba burabu kibago expect kurwa sora sama tukaya tigairange 800 amatukaya in the near future again to number 1 because we wanted 2 different geographical areas. Ababe scheme mangana yo wibiwe stima ni Chombe. Tuweze kwa sort mangana ayabiri. I am sure mangana school infrastructure roji para that one is ongoing. Okay. Kiabanyuru challenge is education. It's para. Those two. And I'm trying my best. We are working with the local leadership. Warabu na aru chebira kitabia county. Yansiri korosi Kiabanyuru area. Nanja our main buatangi chipara 8 within Kiabanyuru. Every time buata allocation kuchirosinde because they were dilapidated. Ano wori mondo Kiabanyuru awatanga para njiringia lakini ngoete kachire. For once. Yes. Ngoete kachire bono the asita yotora tenga haya atiri ngoete kachire. So I'm trying to reinforce that. Chiskuru, we have an education day to appreciate our teachers. I think it is on June 17th. Even the leadership, the education for the county Nyamira, they have seen the improvement, and that day we want to appreciate our teachers, especially for the good work. Manyakuru 2 students in university, Paka 136. Wow. So I'm going to appreciate them on that day. The director of education we have organized. Yes. We'll have a meeting in Nyamira to appreciate abarimu itu. Okay. Yeah. Abumbuya balimu no ayego chake no tari mwalimu kangana wanchi timbo ati opportunity yo ikaransa naye. Bono. Abara imbari bari kurugusi kwa kwanire biyasana ngabara yabajumbe bari bari ODM buna babere bakoro kiguo madarau gose bintu bya bitari ko genda buneta kere mass exodus nero no mugusi nare likely go chakie nyumba yae. Abara imbare bagusi baikaransa se fence. Pata ete koko kimuina na koko kimuina. Kusudi mbanyetenga onye wevu ya matiangie ko genda bunerega togo chikoboli chikura ku Rwanda nga ondoli ko ego. Lakini naende mbale serikali pata ete koko kichinse mo you can't serve two masters. Ndoko bakuwa na malieta lakini oba maete. What can you comment on this? Na kuboliri tubwatira iti ego kukwanira igure birangere byo muntu lakini ngendo tokoliki unity yo mugusi. Bugaro kene mbaroro konyora bako no maragoba bago jaba tenga ya irangora kino turamura kinene. You know, by the me I understand kabisa na bogo understanding nga onyere ga ki sai karansete munenje karona ruete UDA gaso ODM. It was difficult because Ruto no musani ona lakini ngana chitenga muikaransi gamutirikiriri aenda aga understand antenga abuaro anji aigenda tumira ando buya gaenda naende bono tumira so ebintu mbiro teme ku understand kabisa oro muntu egento nkira bwate kabisa mari stake nero enene arabs ku gari naenda imusaridi. So sometimes we understand, but there are some outright kabisa uko muguminga naye bono nkikuria ubami ndokage do adigende ngiyogora come home you know, so it's a difficult one. Yes. Murai wense no musani o ino nje na bongo testify ninge wewe kuna bongo tanga no musani wo mheshimiwa Patrick Waserale ndatebanga ase busani bo mubwate nande na role turugungu yense na role is the president till and tonyore president ninga ikira chinga ba Kenya baramwe
obusani obuiga turatebanga na giturakore tukwegene kera no musani obwa matuko utaracha nonye mbunge na giturakore tukwegene nga tukumanya ngangi kende kibangire mwina kwacha kwa mutebi mwina maiga yetentia kwa mutebi mwina gae bagoteba igana inje nimbwata inje mangana inje tubikere because no musani onale naende kintu kiri nagotebina ki oranyora ngaba usito kumuita busa kumba maguta itu ne sukari umuntu naratumite tagora monta akatugura itu nero bwe kontebete okay ndethinga bamintu gake kono mukungita muganda ina ki nyagite gagochaiga mongere sukari yana nkamwa bono teigiti ngibono kimukungitira rozi ke kabu keno inju musabe sukari yenu kuruga usibona gake uruteria kana na koiguro mwisho na koigure I'm John Kurukiabo Nyoru gokora turu mugambi ndo chechensa na George nchikalia sense mwetu. I'm John Kurukiabo Nyoru. A bursary a big delay. Why? E para mukumuni onzeka nyapara ibere why halfway watu wa chinunda nyapara ibere utali korosia unaachia onzeka. I think na wana tima onzeka no muntu onzeka mwako kuruguseka unake na kwa unabate bire iyo mai nabona rurira kari kubolire nga gwatigera onzeka epale iyo ne basari za big basari ya ronta edo sabo kwabira okay I don't want to say this on lakini rendo muntu na we district accountant yone yes iga familia mete ngumbu bono weka ora agenda 6 months wirana bono igora idanite okay igora idanite on Saturday rero ndi on Saturday yeah. So maambi nari ba gocha kwisaini namo so merete sana so maambi nari ba gochi release ogungo sabero kwabira kino mwende monte familia ere ngumbu nabo to understand para kia banyuru onseka pare yige kuru gitaru mate mpaka onseka yagenda mpaka nyakure mamate bone contract eyemo ni mpaka onzeka abuno otutigirete okay tara understand bono onzeka mpaka nyakure ma that's a different contract lakini bono twanyero twikire onzeka na kyani ngota nga ngyo nyetigira lakini onzeka mpaka korende contract ende ngochere mnabone nze yakamukire iri nayo ngoba tenga ntoko nyara korosi parengere mbwegutu I think nara kuru claris ke muntu gwa clarify re point yinga mo onto CDF nairanete because she's asking what of bursary applications. So when is the exercise likely to begin? Tomorrow. They are starting tomorrow. By Wednesday, all checks should be in all schools. Claris, ndengi umujumbo clarify re point yeyo ngo chakirankyo chi application ngo chakachire. Michael isena kururaitika amacharo nyandore ndani na kiataraera. Amacha yo nyando number 1 amacha ine county. Yaro city. Eka ene ngode ya macha yago kwa numumru yu. Amacha ro kuru 1960 1940s. Yes. Amacha go tirimbuka iga buya kabsora ya no nyanyu. Baka mana korente contract degete iga kunika amacha yu. Ekerongo chiko genda ororo ngo realize. Gachanga tebi ga bananga umuntu 40 tega iga in fact ya sari ya amacha yi no nyare ngo nyatika munale. Because in county genda tikorosi. I think bakamotenini tima itiko barentira another kun. Inje na raise it concern. I had no other business. Okay. Mangana county government. Thank you very much mheshimiwa. Tagite kamera ne yao. Abantu babura bumba bwata maburi amange bali twanyare kwiranira baketo banyarire kurende chinsa nchiko twanjira. Kindly aseda gekemo kwandanga abantu babo babura nainde bayigungo mujumbo bo address iri asichinga kibonekira. Biyamano sana abantu baminto babura bu. Egintu mna twatabire tutayitikoba ammo. Tatigabura buyo karakini mno mugusi. Eri yakabire. Ti challenges tobwate. Amangane wewe chiombe. Na amangane wewe stima. Inenza moya eskim. Na rogoro muno yibabo uringa chipara. Chipara ichiaki abanyoru ngoro story muna embura yakamukirega contract njiro chigo chainye at the same time tokoro chipara chiri kiabanyoru. As for we chiombe. A wiki mnego ekoeraiga ndubwate security meeting across the border omuchumbo ryo so take Francis Gay na inche na abagaka kurugari na intu kurugaiga to address ya mangana kurunga Kipsingei forest. Chombe chonzi chiko ibu chiko iru Kipsingei forest.
forest yari mbwate forest guards aba serikali iko tota turusi forest guards yabu tuba replace na abantu ba chiombe because mne ngombe ko iwa Kipsingei no kanyonyora na forest guards imbaroro so issue ya Kipsingei forest wanyere ndire bunge tuanjira ningangu tuora to public participation eri usiku ko be forest because ibona yadire ko be forest ne ubweri ezi chombe jiko iwa erinde irane back to the security teams torente abantu banti stock theft babega abwo nababu gatera nabantu bainto kurumuno gahiga obwe stima na euchibwa stima na chi transformer that one godibodi inde bunge yes because yani yabire was than we chombe kira butuko stima yabiru paka yebona mwaje ko nyoru montara irinse stima mwa stima yagechi go yonjo paka stima yagechi kuna ata binga bamito so mbiyamo sana abantu bamito baborabu tendono ko bwaterana tiganya saba sisi mbiyamo sana mwishimiwa kulinde nganjire riga neri yanenjiri yankunire kyana abwate interest Osero Cup was the longest cup ever. What happened to Burabu Nyamira Sports Osero Cup? Igana ata ito kunyanza September gaki. It's in the pipeline. It's in the pipeline. Ito kunyanza September na agurire mipira chi uniform na kyangu. Ito kunyanza ya ba 4 months. September, December tuwature final. Okay. Ito kunyanza September, December final. Thank you very much. Doje ndikine mwake ko kereta. Ndikine kia nanje na abwate interest yabuna kabire somewhere. Bia mona sana mwishimiwa. I think twatwarire conversation yengia. Mwanchumo ligereria kero tugukurira bono twabeire no mujumbo Burabu Muske Patrick Osero ndenginga obeire gukwanira ebuno mumenyi no so mwaki kura kuru Burabu o address ria mangana ria kurengete onye kero kende ntwa address tionse twasabira kwabira chinsanchi arenge gutwanchira na rayo twanyara ukubuli bia mwana soko sangana itu gokora tenda mangana maya chinsa inya igoro sense moye TV kama kawaida naye asense moye studio ninche nekinege ikaro kya Getsembe.